My hope is Jesus and nothing else. Mukama wetu asimwe ntwenda kusima Mukama Ruhanga ab'omugishogu yatereza kandi garuka kubaganda kigambo kya Mukama Ruhanga. Amazina ndi Pastor Wile Tumwine wa Holy Spirit Fire Church. Nkaburizo mu program yitu ejamasikaga urire rikatandike kigambo kya Ruhanga. Nsima Ruhanga munonga wakuhereza amagara wakuhereza chance kubohurire kandi kubasa kutureba twantugamba kigambo kya Mukama. Erizo nyenda kugamba ari Yesu. Omuntu naza kubuza konka Pastor Wile Yesu Kristo nabandi bakimugamba w'abantu kaniba mumanya. Yes, abantu boenda ni manya mwamanyire Yesu mwamuhurireho konka kandi erizo banyenda kumugambaho Yesu Kristo omanye kandi omwetegereze obundi kukira nkoko no mumanya. Yesu Kristo ogu ebyandikirwa ne mugambaho atakazirwe. Yesu Kristo bakatandika kumuranga ensejo kurwo buyatandika. Ebyandikiro nibitugambira ngu omukazi kuyasisire Adamu kuyayikirizo mukazi we akariye kijuma. Ebyandikiro nibitugambira ngu Ruhanga kuyabire nagamba n'enjoka akagigambira iwe njoka we abo kuba wakore kintu eki wabeha abantu wabateka mu bishuba wabeha mu kigambo kya Ruhanga abo kuba burijo enjoka nizibaziro kandi enda kumanyisa abantu no kurabura hari abantu abakozesebwa nk'enjoka oshanga omuntu ariyo nabeha abantu nabeha kigambo kya Ruhanga nagerega ibintu bya Mukama Ruhanga omuntu ori kushanka okwe agumashome ebyabira njoka byandikiro nibitugambira ngo Ruhanga ya addressing enjoka yagira ngwiwe abo kuba wabeha abantu banje wabeha kigambo kya Ruhanga wacenwa ebyo kuriya byabo mucucu ngo kandi ori yagende senda yagira ngo kandi ateka enzigwa hagati yawe na ruzaro yo mukazi eri acwanyaguriza omutwe nanyenda gamba ari Yesu nani kugira ngo Yesu Kristo akatandika kurangwa ukare munonga ekyabandize ruzaro yo mukazi eje yabere nagambaho yagize ngo ruzaro yo mukazi eri acwekerezo omutwe gwawe it will crush your head, the seed of the woman. It does not say the seeds takugira ngo embibo ninga ruzaro nyingi najeta one seed. Now omuntu nawasa kubobire utakabire kuchetegereza what seed God was talking about. The seed of the woman shall crush your head. Hangana atandika gambari Yesu ekirione tandika Adam kuyayereze kusisha ranga yatekaho program ya Yesu Kristo kuisha kuchwecherezo omuntu gwa stand to crush the head of the serpent. Yamjirangu niwe oria henda obo buntu no shotera bwete obukongo ewafe Buganda babuyita obukongovule ari betenta obukongovule bwensigoyo n'ensigoyo eri betenta omutwe gwa Satan. Ejembibo Ruhanga yabire nagambaho akana agamba ari Yesu Kristo. Niturebe emyaka mingi munonga owu Sitani yatire akabetento bw'obunanka akari Yesu Kristo amusharaba. Konka Yesu Kristo kuyafira amusharaba Bibuli negira kuyagize ngu cyahwa Bibuli netugambira ngo ensi yone katengeta ensi yakwata omwirima habawe cyabireho ekyo Bibuli netushomesa ngo Yesu Kristo amusharaba omukufa kwa Yesu Kristo ngo akatemba ya kwata obukama bwa Sitani yakwata daimoni yazi ya obushoborozi ngo yashumase ekyo no kishanga ombefeso sura ne yakana Ephesians chapter 4 watandika na mshorongo wa mshanju. Bibuli networeka okufa kwa Yesu Kristo kukakulimo okusingura Sitani akashumo kuzimokwe yachwecherezo obukama bw'omwirima yatemba omwanya okwe yachwecherezo obukama bw'omwirima. Bibuli negira ngu yareta obushoborozi akabwaka Sitani ije abwereza abana b'abantu ebyandikiro nibiyongera kutushoborera nkuyahirize kwaka Sitani obushoborozi obwo ije abwereza abana b'abantu iwe nanye ngu yahereza bamwe okutandika kuba entumwa abandi banabi abandi aburizi w'enjiri ba pastor na nabashomesa b'ekigambo ekyo no kishanga mu Efeso n'eshura yakana waikamshongo 11 Bibuli netugira ngo obushoborozi obuyaya kire Sitani akija abuhereza abana b'abantu bamwe kubentumwa nko kundi
I know I'm an apostle, ndiye ntumwa ya Mukama Ruhanga yakantuma kuburira ekigambo kya Ruhanga, abandi ngo yabahereza kuba banabbi, abandi ngo yabahereza kuba aburizi b'enjiri, abandi ngo yabahereza kuba abapasita, abandi ngo yabahereza kuba abegesa b'ekigambo. Obushoborozi akabwa ka Sitaani yije abuhereza abana b'abantu. So nani nyenda kworeka ngo nanomu kutandika Yesu Kristo akagambwaho. Yesu Kristo ku rugobwe yije nagambwaho. Yesu Kristo ntugaruka ntumureba bwanyuma ya omwegemure kugwabireho. Bibune ne mukimanya munonga tinkabasa kukiza mucyona kuza kukishobora akuba nikiringwa munonga kandi obwire twine bwingi ombwire bwa Nuwa omwegemure kugwabireho. Nuwa ngu yataha omubwato itwaba kuvunura Bible yakumanya nitumanya ngu that ark of Noah ntujimanya ngu ni Yesu Kristo. Yesu Kristo yajuna abantu 8 Nuwa n'abatabani bashatu na n'omukazi we na n'abakazi b'abatabani bashatu abantu 8. Ebyandikiro nibitugambira abantu bona bakafa ebintu byona byafa konka Nuwa na n'enyamishwanje na n'ebintu bike byajunwa habwa that ark. Ranga kandi ayoreka nko kuyabira naija kujuna abantu okuraba omuri Yesu Kristo. Yesu Kristo nibwo bwato bwa Nuwa. Biblia nemutworeka negaruka ejo emutworeka Yesu Kristo ogwe ntugaruka ntumureba bwanyuma ya Nuwa na n'abatabani bwanyuma yo mwegemure kuwawo. Biblia tugambira ngo bwato kubwagarikira hansi Nuwa yakwate kibwayo yakihayo kwerize kuchereza nguranga yashemererwa ranga yakorendagana na Nuwa yagira ngo tindigaruka kucyokerezensi na n'umwegemure tindigaruka kusindiko mwegemure kucyokerezensi yona. Niyo nshongera izoba ntutungeza hurricane Katrina zaki konkati bikasa kuterensi yona. Echo ranga kakimara nguranga yatekaho akamanyiso yabahereza omwanganzima nibagweto omwanganzima. Yes, the rainbow. The rainbow is a sign of salvation. Nakamanyiso nikandi koreka Yesu Kristo omwana Ruhanga na yoreka every time wareba omuhanganzima na yoreka okujunwa Ruhanga kuyaterera abantu ngutarigaruka kubacwekereza na numwegemure. Ebyandikirwe nibigumiza omumisho kutworeka Yesu Kristo. Yesu Kristo Ruhanga kuyabire namworeka ombwire bwa Abraham. Ombwire bwa Abraham Ruhanga nagaruka ayoreka Yesu Kristo amoreka omwana we obakweta Isaac. Bimune tugambira omusura yabinemwe eyo kutandika nguranga yagambira Ibrahimu nkwata omwana wawe owoyine wenka oworukunda munonga Isaka omutwaro muhe yonke chebwayo. Ibrahimu yakwata omwana we yamutwara Bibune tugambira ngo yagenda n'abamwaba bagaragubwe the workers kuyakiro mwanya yabagira ngo mugarukira nyowe no mwantuza kugenda turamye Mukama Ruhanga arushozi ruya kuba ikireyo byandikiro nibitugambira ngo yakwata omwana we yamuteka ananka altari alikwenda kumwita kuyabira yake kumwita Ruhanga yamgira ngo Ibrahimu nareba omutima gwawe nakumanya ngo nonkunda nakumanya ngo nonyorobera mbwenu otakakora kantu kona kabi mwana wawe yamgira ngo ureba harubaju kuyarebira harubaju ngo yareba omwana gwentama entama enshija ekwasiwe omukishaka amahembe gakwatirwe omukishaka yagenda yagihayo nk'ekitambo ogwakari Yesu Kristo. That gentama, that lamb was Jesus Christ. Yesu Kristo mujuni yija yajuna Isaka konka kandi na nomukwenda kufa kwa Isaka Ruhanga kaine cyari kworeka naija kwa yo mwana womwe wenka kuza kuferenseje Isaka yakambere yo kwenda kwitwa konka Ruhanga yakoraki yamujuna yareta entama ejo ni Yesu Kristo. Yandikiro nibitugambira ngo Yesu Kristo is the lamb that was slain at the foundation of the world. Yesu Kristo nente mwana gwentama ogwisibwe ningo gwabagirwe enseri kutandika ate ekyo waza kukirondereza mwana akitwa lyali enseri kutandika. Nitugarukayo kuriya kandi tureba Adamu na Eva kubayirize kushisha Biblia egira ngo Ruhanga yakwatenya mishwa yajibaga yabajweka empuzo nyamishwejo ejo nigo mwana gwentama ogwabagirwe ogwisirwe at the beginning of the foundation of the world. Ekyo no kishango mukushururwa kuriya mbwenu
nanyenda kwoleka Yesu Kristo niwe mujuni. Ebyandikirwe ebinayenda kushoma nyenda kushoma ebigambo bya Yesu Kristo wenyini. Ebyandikirwe nyenda nshoma ebyandikirwe biche aho kuba bulijo ntubatine buche nkabagira ngo mungurire program support us. Tusindikire support program yitweji egume ino bwiro bukumara nk'edakika 30 tubagane kigambo kya Ruhanga. Yesu Kristo alikwegambawo Yohana eshwane 14 n'agamba ebigambo ebi. Thomas omushongo wa 5 Thomas said to him, Lord, we do not know where you are going. How can we know the way? Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Hallelujah. Yesu Kristo ngu Thomas yamugambira kunka mukama witu no tugambira ngu omuhanda ntugumanya tulyagumanya tutukumanya erukuza. Yesu Kristo yagarukamye yamugira ngu ninye muhanda, ninye mazima, kandi ninye magara. Tiine omuntu wena olukubasa kukari tata kureka yabana biro muri nyowe. Abishemwe nyenda kubamanyisa ngu Yesu Kristo go utwijana tureba kurugo mu kutandika twijana tumureba nangwenu naguruka abo kuba kuri nimbagambiraho ombwire bwa Yakobo ko yabire nashabira abana be ari kubaraguraho bo nabana be nimbanyabata bani ba Yakobo 12 bona yabaraguraho yabagamba ebigambo bonka kuyabire nagamba ari Yuda akagambira Yuda amugira ngo Yuda obukama bwawe obutegeki bwawe nibwije gumaho okusya Siro obwarije n'abantu abukukiro bwingi tokasa kumanya who is Siro akana agamba ari Yesu Kristo akagambira Yuda ngo obutegeki bwawe obutegeki bwije gumaho mu mikono ya kusya Siro bwarije Siro gwe akana amanyisa Yesu Kristo abo kuba Yesu Kristo niwe mugabe wabagabe kandi we mugabe obugabe bweno bwebiro byona. Heaven and earth will pass away but his kingdom will never. Ngurunesi bilyaho obwenje obutwine sente zitwine obugiga bitinisa byona bije kwawo konka ekigambo kya Yesu Kristo tukiriwawo ekyo Yesu akakigamba mu Matayo 24 omushongo gwa 35 yabagambira heaven and earth will pass away but my word will by no means pass away. Mbwenu Yesu Kristo yabagira ngo ninye muhanda kandi namazima namagara. Mbwenu nyenda nshomeyo obwire bwanje bwirirahi kubane buwaho konka nyenda mbongere omushorongo miche nyenda kushoma byakozirwe ntumwa eshwane ya kana omushorongo 11 ebigambo bya Petero owatambwire na Yesu Kristo omushorongo 11 nagira bwati this is the stone which was rejected by you the builders which has become the chief cornerstone. Nor is there salvation in any other name. For there is no any other name under heaven given among men which we must by it be saved. Yabagira ngogwe ni wibare eria yanjirwimu abakweta abanyabwenje akana agambira abayudaya akana agambira abakurube dini yabagira ngogo Yesu Kristo ni wibare eria yanjirwimwe abombeki abakweta abobwenje konkari kahinduka ibare rikuru eria muhendo ngo kandi tine yo izina rindi eria hirwa abana babantu erishemereye kubajuna kureka izina rya Yesu Kristo. Mbwene bantu bamukama Ruhanga nyenda kubagambira no wasa kuburiyo ko oyinigiye bintu bikugendera kurungi konka kibuzo do you have Jesus oyine Yesu kuwa kufankerizo banozai ekyo kyebuze omagara gawe Yesu Kristo yagira ngo ninye mwanda namazima namagara kandi ebyandikira bizira ngo ogwakaturagira tugambira abantu bona wewe nka niwe yahirwa obushobozi kutwere mbaja abafu na nabahurire. Mbwene nyenda kugambira omuntu wa mukama Ruhanga no yetenga Yesu Kristo omushabaza mu magara gawe ogumoyine Yesu ebiro byona naye ndi pasa wire tumwine nyenda kubakira omukushabanye cyakare sha ibi nekiweka program yitu netubantandika n'oruzungu kandi sha 5 ne sha no nyankore n'oruzungu mwabanda be Kampala temufirwa tesande negena kuba yamanyi nyo mukama abaho mukisa leka tusinkaneyo mwebale konda. My hope is Jesus and nothing else. Oh, such love and grace leads me to seek my Savior's face.